Bungatsu ma pinuing lise Hinahaba hinasomu Malaguhaw umotru klasi Fino Chamoru irasamu Sitatamu Si Guahan sa Concepcion gini Kuentos Guåhan dangklo na reglamento gilin Guahu para si Fanachu podcast no si Dr. Michael Babakwa za na sin oportunidad para be kuntusian zo de be manayan zo pinanyo put no afasya gwa gini kita nota magay na no manayon ni oportunidad no zan i grasya gini ni oportunidad tautas yan ni kalanto di tempo mapatu i asunto siya ni Maulik Zambaba siya na asunto mapatu i news kati gizagwaw dyan put adzo na izahon na bebe be abiso hamzo put i sinintek ko izako i pinono lo stigi sempisi susti maktu ginigyalat sa ni iningo ka bente put adzi i afidma siya na no na bill no si Presidente na Joe Biden sama intensyon no gunisti uno ni fitma mafananan na si PACT Act. Esti PACT Act para veteranos ti siya. Dyan no siyempre si susti na bill sa tantuhita ni veterano gini magi sina kwalifika ho para un panyuli didi na no ganansya gunin esti na izamya aki presidente. Istigi masasangan na gos significanti esti na no pero ni na iya de lanto mas tapos na mas megin na beneficio dan servicio para aji veterano siya ni man ma-expose kini toxic waste. Istigi sempre si esti na legislation mas kitenta on siga may katsagini veterano siya malada ba yung por ejemplo tana esti Agent Orange sana di siya na klasin amon ni man mas prepregigati sa Vietnam or esti magi sa Guåhan ni na man malalango itaw-taw siya sige nagwaha pa esti ni sinay veterano mamanay na di inasistigi salud na banda jam benti gwaha di lokwi no ganansya gi isalapi na banda. Izgi debili mafananan ta diskubi ta explore mas mo nasti da jawan na bebesangan siya so tungua na dos affected gini mag esti the PACT Act may mafananan sti promise to address comprehensive toxic act jano esti mapasas ti janggan magay gwana bay na sa hasusti legislatura no yung senador siya dyan ni House of Representatives pati Amerika na gwana ba natin manafamilig siya Republican ti manafamilig ni Democrats and Democrats ti manafamilig dyan Republicans lo mafananan is na bill ano ma-introduce it's a bipartisan bill todi dos banda ma-approve asti dyan para iminalig magay dyan confidence lapi para managnos para asti no gwaha siya ganino fact sheet mafananaan fu epokam zo para mas pintingo para esti halum gigi fact sheet Google esti fact sheet zona halum di PACT Act PACT ang di say veterano ni hagasa in patiki mo na para panmanay mas atensyon put i pinadisin mimizu ni sina bwentig na di toxic waste sina gina na di toxic siya na gas no zaw na bebe na kahulo di Agent Orange siya ni siga di si pago siga imilitan mapuni na ti maktumagi Guåhan jagat sa Vietnam lo estinay kala no gwaha siya no sampi marikonosyo ni medico siya pero matungo makumagay na ninadyo na doon nakasinset no lo ipuntog ni kumumagahit na ninadyo na doon na bineno gwaha inassisti dyan gwaha healthcare para kita ni veterano veterano ho lo na tawto lo no kalan no tanu di sainata sa tiana hono gato gano gi isa ganigera gi North Vietnam
or rather gera ni Vietnam na tatigi 60s and 70s. Lo para di siya manilutan ni si pago na tempo madesya PTSD mamateka na po yung isa man pasididza no man nagwifi na di malabida siya dyan ibinamay tempo ni gera zan sanya talis ti Agent Orange and todos ti siya it's just a brutal war gifin ng litera that sina masasangan tamano na binabas todi tempo gera zan any type of conflict is ti san malik parahita lo gwa oportunidad ni sina di ganan siya gininis ti siya na tawtawi ginin lago American ni po na di sa pero na libi di na sota da para na suwa di minakat gi kurusonta dyan itatawtawta sa umuzong healthcare umuzong di banti na kobli ni sinya manayo sa maada zagi sanhilo ang ginanadyo ni PTSD masya 100% of fanan na PTSD ni zumuno status sinya manayo ta lumas podesti kumu magahit na soldana ni nadyo niyan so parahan ni veterano ginaw huzon may la fanzat be epokam zatalu van halumwi za in Google the PACT Act PACT Act ACT za bunti mas klaro hafa sinain tay gwi Kuentos Guåhan za lo tingwa gi didok no senhongi na paray menolectas te za makwenta het gini magi gi za Guåhan Guåhan talo mas bebeusangan ko di tanota gini lumaila data no benti stay otrubay benti metikulis na sinya or ayay metikulis benti na beobiro tapos na beokuntusan de talo put otro talo na artikulo siya ni umafekta itaw-tawta in the meantime maila data ukumbidam zu van halum gi internet umbiyay talo Google di PACT Act sa kumuin Google dun inaayo mas informasyon sa kabalis na informasyon ni Taimano magahit pero na beneficiaries di linala veterano mo na. Kung biyay talo, guwaho si JC, guwaho si Concepcion para stick Kuentos Guåhan. Buenas dan hapade. Diba?